Ndabasuje cyane nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze abanzi cyane ntabwo banshirikanyaho ndakwibutsa ko umanza gukanda subscribe ugakanda like ugakanda na share y'iki kiganiro kugira ngo kize kugera ku bandi bantu batanzi cyangwa se batareba mbona kugira ngo nabo baze bakurikira ibiganiro turimo gukora kugira ngo nabo bamererwe neza nkamwe. Guys, mbazaniye rero amakuru adasanzwe ari muri showbiz aho tugiye kurebera hamwe Bruce Melody ni ibihe bitangaza arimo gukorera mu bihugu bya Afrika. Guys, please, Bruce Melody rero arimo gukora ibitaramo byo kwamamaza indirimbo ye yitwa Pomu Pomu yakoranye n'umuhanzi w'icyamamare cyane muri Afrika uzwi ku izina rya Diamond Platnumz, aho iyo ndirimbo arimo kuyiperforminga cyane akajya mu Burundi, aho yavuye mu Rwanda akajijana mu Burundi, akaja Tanzania, akaja Kenya, akaja mu Buganda, aho arimo kuvuga ngo ibikorwa byo kwamamaza iyo ndirimbo haraza kujya no mu Bubiligi no mu gihugu cy'Ubwongereza. Guys, ndagira ngo ducimaka ese iyi ndirimbo urimo kubona iri ku ruhe rwego cyangwa se iri ku rwego ruhambaye ku buryo yayijana mu Bubiligi no mu gihugu cy'Ubwongereza? Guys, andika muri comment uvuge ngo se iyi Pomu Pomu by Bruce Melody na Diamond Platnumz, tutibagiwe n'umuhanzi wo muri Nigeria tutavuze izina, nibiba ngombwa nawe uze kumwandika muri comment gusa nabakupezaho yikwa Joe. Guys, please ndakwibutsa gukanda subscribe ugakanda like, ni ibintu byiza cyane hano kuri muri TV 250. sharinga ino video igere ku bandi bantu bose. Ndabakunda cyane, Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze.